Let's get ready to rumble! Vrzer se vraća, Vrzer se vratio, Vrzer je došao i danas radimo odmah na reakciju na Vrzer. Uglavnom, pozdrav svima i dobrodošli u novi video na mom kanalu i danas radimo na neke reakcije, znači danas nisam znao šta ću snimiti i rekao evo pošto meni danas dok vi ovo gledate izlazi napokon FIFA 20, hvala da ne kažem čemu, možda navečer opalim i neki live i tokom live-a ću odmah snimati klip, znači brate da kidam. Pošto ove sise koji snimaju na pleci još ne mogu do 24. zato ja mogu. Uglavnom, hvala svima koji ste došli na ovaj video, lajkujte ga, subscribe se, zapratite me na Instagramu, a da toliko previše ne duljim, još samo da vam nešto kažem. Da li želite, ako želite to obavezno lajkujte video i komentirajte dole. Uglavnom, da li želite jedan neki mini serijal koji bi izlazio svakog mjeseca negdje na početku, negdje u prvih 5-6 dana prvog mjeseca, gdje ću ja vama pokazivati svoje rezultate iz teretane, to je koliko sam smršao, koliko nisam i tako to. Sad gledaj, Dorijan se gledaj bicepsa, mislim dobro, ono, danas sam radio, ruke malo bole i još sutra kad se to upali nećemo njih držat vaka, ali dobro. Znači, već smo rekli, let's get ready to rumble i danas, brate, imamo da gledamo svašta na Vrzeru. Vrzer se napokon vratio, vrlo vjerovatno imao neku kaznu od ovih pičkih iz YouTube-a i znači, kao što vidite, oni nisu baš nešto redavno snimali o mjesec, 2, 3, 4, i onda su odjednom, evo, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 6, 4, znači sad su počeli, imaju neke tutoriale za FIFA, to bi možda ja mogao pokazati kako se igra, šalim se, nemam pojma da igram FIFA. Uglavnom, 10 nepriseljenih grešaka, odnosno 10 padova simuliranja u nogometu, tako da, idemo, brate mili, da bacimo pogled na to, znate ono, uzmemo oči i bacimo ih na ekran, jeste čuli? Idemo da gledamo to svi zajedno. Ajmo da vidimo šta se nalazi ovdje na prvom mjestu. Ovo je, brate, legendarno. Znači, kad je Vidal zapeo za travu. Daj, molim, znači, molim režisera da mi to prikaže još jednom. Evo, tu će sad biti uvećano. Znači, molim se režiser da ovo pokaže ponovo. Vidio, gledaj ovo. Bum! Frajer razvalio zemlju i gledao. Bi frajer tražio penal. Nevjerovatno, amazing što bi se reklo na engleskom. Idemo na drugi, da vidimo, ovdje se nalazi David Luiz, ovo također znamo je bilo prije onako podosta godina, kada je kao pao i onda se tu smio, kao nije mi ništa, Uglavnom, tu ništa, ovo je samo bilo onako, ovdje nije bilo nikakvog oštećenja, ovi su dobili faul, aj to ništa posebno, tamo nije bio penal, tako da je za sad ništa nije pretjerano uticalo na sve te neke džavolije što se tiče tih padova i tako to. Ajmo da vidimo na mjestu trećem šta se nalazi, evo ga, joj brate, ovo znamo svi, znači ovo, brate mili, padanje Neymara i ovo vrčenje 10 km na sat, znači molim vas, režiser, druže, molim da prikažete još jednom, hoće biti, hoće. Znači, pazite ovo. Ok, skršio ga, mislim skršio, nije ništa, nije ga sad nešto posebno, ono, uletio mu je ok, ali ovo poslije, ovo vrčenje poslije, jedno 10 puta što se izrotirao, to je apsolutno nepotrebno. Ajmo da vidimo sad na četvrtom mjestu šta se nalazi, da vidimo šta se nalazi na četvrtom mjestu. Aha, to je ova legenda koja je uzela njegovu ruku i pukla se u glavu, ne ja sam tak puknuo sad mikrofon. Ona uzeo njegovu ruku i zaveknuo se i kao tražio faul i vrlo vjerovatno ga i dobio, što je najbolje. Idemo ovdje da vidimo da ovo je što sam nekoliko puta komentirao. Po meni, brate mili, što je najbolje, ovaj tu u crvenom je dobio, mislim, crveni karton. Što je meni apsolutno glupavo, jer smatram da uopće nije trebao dobiti crveni, jer pazite, znači svi dobro vidimo, evo vidite, gdje je njega lopta uopće pogodila, evo, ovdje negdje, znači negdje kod kuka, znači negdje kod kuka je njega, evo, u nogu ga je pogodila i on se počeo držati za glavu, ja bi crveni ili žuti dao ovom, kako se ovo, ne mogu se sad sjetiti, ovo je Brazilac, kako se zove. Uglavnom, idemo da vidimo šta se ovdje nalazi. O, jo, vidi frajera kako uskače u vodu, brate. Uđi u vodu, sve bi dala da... Mislim, ne, znači, gledaj. Frajer se iskako, ko ne znam ti nija šta, gledaj, okej. Okej, udario ga je, to nije sporno, ali čemu ovo sad vrčenje i nakon toga ovo skakanje, znači, ne razumijem, apsolutno ne. Idemo da vidimo ovo, a da, ovo je kao Busquets i onda sad kad će otvoriti ovako, jaje, da, brate, kao je osudio, mrš mamicu ti. Meni taj Busquets nikad nije bio postao nešto gotivan lik, okej, mislim, što se tiče zadnjeg veznog, frajer je odličan, ali nikad mi nije bio simpatičan kao igrač. Ajmo da vidimo, vidi što se drži kao ko da te pukno maljem u glavu, vidi ovo, pipnuti vrat, a ti se držiš za lice, bravo.
Da vidimo šta se nalazi ovdje na 8. mjestu. Ok, pogledao iza, vidi iza igrač i frajer pade u vodu. Skočio frajer u bazen i onda se čudi što nije penal. Bravo frajer. Evo ga Robben i ovo je, i evo recimo, ovo je sad negativno uticalo, bar da ja znam. Robben je tu pao, sudac je sudio, Nizozemska ili ti ga Holandija je zabila gol iz penala i prošli su Meksiko, a inače bi išli na produžetke. Znači, apsolutno je ovdje baš dosta uticalo na rezultat, jer pazite. Ok, tu je on ovako, postavio nogu, ali pazite vi sad onda ovu glumu, brate, gledaj ovog videa. Frajer se raskrećio ko da ga je puknuo, ne znam ti nijače ime. I onda je pao, vidio, bom, brate, vidio. Idemo na 10. mjesto i na 10. mjestu se nalazi Luis Suarez protiv Pariza, koji se također prosuo. Ali moram pohvaliti Luisa Suareza, jer pazite, on se držao stvarno tamo gdje je bila ruka, on se držao ovak tu, a negdje mu je tako došao rukom. I on se stvarno držao na mjesto gdje ga je on udario, ajmo tako reći. Znači, to je pohvalno, ne brate, ono, pukne ga negdje, on strži na neko drugo mjesto, to mi je glupo. I meni je apsolutno drago što je ovdje Pariz bio ovako pokraden. Mislim, nije pokraden ovo za mene. Ovo za mene je jako glup penal za sudit, ali ja bi ga isto sudio, zašto? Pariz je imao nakon prve utakmice 4-0. 4-0, znači nije to 1-0-2, nego 4-0. 4-0, znači više je imao nego Barcelona koliko je pobjedila Liverpool i opet je, brate mili, ispod 4-0, brate. I ispali su. Prostilje, znači bio si u stanju primiti 6 golova. Pa nemoj me srat, brate mili. Znači, tako da ono, ovdje mi uopće nije žao što je hrpa para što je ispala iz Lige prvaka. Apsolutno mi nije žao. Ajmo da vidimo šta imamo dalje, ako imamo, mada je tamo pisalo 10, a ovo je koliko ja znam 10. Idemo more, hashtag more, ok, ovdje su sad više. Ok, ovdje je sad bilo šta, ovo je bilo, aha, ovaj je odgurno Ramosa i frajer je pao ko da ga je puknuo, ne znam ti nijače ime, da ponovim još jednom. Joj, Mascherano, jadan ti, ono, pukno te, brate mili, šakom u glavu. Gle sad ovo. Dođemo ovako, joj, pobjegne ovako, mislim, ne znam šta bi komentirao drugo. Ali vidio, znači kad već ideš u tu neke duele, pa nemoj biti pička, brate. Da vidimo šta je ovdje točno bilo. A dobro sad. Dobro sad. Pukno te je, ali nemoj se držati ovdje. Sine, au, skoči frajer, vidi ovo. Op! Bum u bazen. Daj da vidimo šta imamo ovdje. Da me sereš. Da me sereš, frajer je pretrčao i onda kad je vidio da ne može stići loptu je pao. Idemo da vidimo dalje, ok, ovo nisam sad vidio, nisam baš nešto gledao. Ovo je Drogba i to je vjerovatno simulirao, zato što vidimo ovdje poslije snimak kao gleda, kao jel sudio, nije, ovo ono, tako da vrlo vjerovatno simuliranje. Tako da, ljudi moji lepi, hvala svima koji ste gledali ovaj video i nemojte mi pisati zašto si rekao lepi, brati Vili, ovo je bila ekavica. Kao što svi znate, u područjima Republike Hrvatske se također u nekim dijelovicama malo govori i ekavica, tako da nemojte da jedete govna. Uglavnom, hvala svima koji ste pogledali video, lajkujte ga, subscribeite se na kanal i obavezno šta, me zapratite na Instagramu. Ko me zaprati na Instagramu dobije 10.000 evra. Ili ti ga eura, ili ti ga 1000 eura. Ozbiljno vam kažem. Samo odbacite follow i dobijate te pare. 100%. Samo mi javite vaš IBAN, brate mili, u DM. Uglavnom, hvala svima koji ste pogledali video. Lajkujte ga, subscribeite se. Napišite mi ono da li želite da vam snimam svakog prvog u mjesecu. Malo je bio živahni video. Zašto? Zato što mi se može. A kao drugo, zato što ima malo energije. Pa reko što da ne iskoristim u videu kad već imam. Tako da, hvala svima koji ste gledali video, like, share, subscribe, a mi se vidimo u sljedećem klipu, do tada imate veliki pozdrav od mene i vidimo se sutra u FIFA 20, na večer možda stream. Pa, vidimo se, čao. Čegara se bojim, 99, žena da me voli, 99, da mi ljube roli, a ona da me boli. Ama pustite joj čeja, vaše puno